Reka twongere tubasuhuze mwese kandi twongere kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Bari mwese mudukurikiye muri amasaha nongeye kubatera yambu mwese abantu muri mu Rwanda mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, iburengerazuba, by'umwihariko abantu muri mu karere ka Rusizi. Hafi yanjye ndabashuje mwese kandi mbateye yambu mwese. Reka nizere ko mumeze neza nkatwe aho turi aka kanya. Hanyuma rero ninjiye muri studio aho twimuriye ibiro byacu mu mujyi wa Kamanyora. Bari mwese mudukurikiye muri amasaha, reka mbabwire ko ubu tuvugana amakuru maze kwakira aturutse ku mirongo y'imbere ku rugamba, nuko hari uduce tubiri tumaze kubatombe ku ruhande rw'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe. Hanyuma rero ntago ndi butinde mu magambo, reka by'umwihariko nsuhuze abantu bari bwota amasimbi ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Amerika, muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ndabashuje mwese kandi nongeye kubatera yambu mwese. Abantu bari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Uganda, mu Burundi, muri Kenya ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Nyamuneka muri Zambia, Mozambique, Zimbabwe, Afrika na Kusini. Ndabashuje mwese kandi mbahaye ikaze kandi nongeye kubifuriza komeza kugira amahoro y'Imana. Nyamuneka abantu mwaciye muri Force mbateye yambu mwese kandi nongeye kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ninjiye muri studio rero muri amasaha by'umwihariko munsi y'umunara wa Kamanyora, Radio Kamanyora, niho twateye amatako yacu, ariko kandi nibiza kudushobokera turaza kongera kwimura ibirindiro byacu cyangwa se ibiro byacu. Hanyuma rero reka mbabwire ko ubu tuvugana imirwano yabaye ibindi bindi cyangwa se imirwano yahinduye isura ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe by'umwihariko bakomeje kudoginga berekeza mu mujyi wa Uvira. Bari mudukurikiye rero, intasi hano mu mujyi wa Kamanyora zikomeje kugenda zifatwa ku bwinshi. Nababwiye ko ku munsi wabanjirije uwejo hari abagera kuri babiri bacakiwe, bari barimo kugenda berekana cyangwa se bari barimo kuranga ahari intwaro z'abarwanyi ba M23, by'umwihariko amatoburende yarasaga ku musozi wa Rugombo ku butaka bw'u Burundi, harimo na BM21 yaturukaga muri uyu muhanda uri kuri uno musozi wa Ngomo, yavaga mu bice bya Bukavu, ariko kandi ikaza ikagera kuri uyu munara batwitse ikarasa kuri umusozi wa Rugombo. Bano mudukurikiye rero abagera kuri babiri baracakiwe. Hari amakuru rero namaze kwakira avuga ko hari abandi bari kuri headquarter y'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bagera kuri batatu bacakiwe iri joro. Ndagira ngo ngaruke kandi tubivugaho, tubirambura, tubabwira byinshi bikomeye cyane. Ese abo ngabo ni abahe? Ese nabo Burundi cyangwa se naba Kongo? Hanyuma rero ndongera mbabwire ko kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo, ariko kandi ntagiye kure ya Kamanyora, bari mudukurikiye muri amasaha, abarwanyi ba M23 bakomeje kurara bahiga bukware wa Zarendo zihishe mu bigori ziri hepfo y'umujyi wa Kamanyora mu gishanga cyangwa se mu kibaya. Hanyuma rero nababwiye ko hano mu kibaya harimo Wazalendo, bari mudukurikiye muri amasaha. Nababwiye ko mu kibaya by'umwihariko harimo Wazalendo, ariko kandi zitishe hano mu bigori. Abarwanyi ba M23 barimo kurara bakora operation, ariko kandi nanone amakuru y'ingenzi akanyereka ko muri ibi bigori, nkurikije amwe mu makuru cyangwa se bamwe mu baturage by'umwihariko ku munsi w'ejo twaganiraga, barambwiye bati hari muri ibi bigori byo muri iki kibaya huzuyemo imirambo y'abagiye barasirwamo. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ko ubu tuvugana kandi imirwano yakajije umurego ahitwa mu bice bya Ruvungi, mu gihe kandi imirwano irimo gusatira umujyi wa Uvira. Abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC barigamba gufata abantu bagera kuri batatu kandi bakekwaho kuba intasi z'abarwanyi ba M23. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye i Ruvungi, ariko kandi mu gace kegera umujyi wa Uvira. Ibi tugiye kugenda tubigarukaho. Nanone kandi
muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi biravugwa ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kuva ku munsi w'ejo tariki ya 7 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 barimo kurasa muri ibi bice bifashishije drone z'igisirikare cyabo kandi bakomeje kurasa ku buryo bukomeye ku mujyi wa teritwari ya Masisi. Ibi nabyo turaza kugenda tubivugaho. Hanyuma rero turaza kubabwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC abacancuro b'abazungu ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 twirwaneho MLDP baravuga ko bahanuye indege yo mu bwoko bwa kajugujugu yari yajengereje ibirindiro by'abarwanyi ba M23 intare zasarambwe by'umwihariko mu bice bya Mikarati Mike. Itangazo ryashyizwe hanze kuri iki cyumweru tariki ya 7 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. MLDP twirwaneho MLDP Mouvement Révolutionnaire d'Unité du Peuple iravuga ko igisirikare cy'u Burundi gifatanyije n'abacancuro b'abazungu bakoresheje indege zo mu bwoko bwa kajugujugu bakaza bakamishagira ibisasu mu gace bita Mikarati ndetse na Mikei. Hanyuma rero MLDP twirwaneho iravuga ko yahanuye iyi ndege nyuma yo kurasa mu bice bya Mikarati Mikei, Gahwera, Gisoke ndetse na Rugezi. Nyuma yaho rero biravugwa ko iyi ndege yaje guhanurwa n'aba barwanyi ba MLDP twirwaneho M23. Nagira ngo nabyo nze tugenda tubivugaho kandi tubigarukaho. Nanone kandi bana mudukurikiye muri amasa turaza nanone kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yongeye kubura by'umwihariko ku buryo bukomeye. Ni imirwano twavuga ko ari imirwano ikomeye cyane nyuma yuko abarwanyi ba M23 intare zasarambwe bacakiye intasi zarangaga cyangwa se zerekanaga ahari imbunda z'abarwanyi ba M23 by'umwihariko hano muri teritwari ya Warungu ariko kandi mu gace bita Kamanyora. Mu ijoro ryakeye bongeye gufata abandi bagera kuri 3. N'amakuru akomeye cyane. Ni amakuru navuga ko ari amakuru ubu tuvugana mu gihe kandi imirwano yimukiye epfo za Ruvungi. Mu gihe imirwano imitutu y'imbunda by'umwihariko yaturukaga ku musozi wa Rugombo ku butaka bw'u Burundi, imitutu y'imbunda bayerekeje mu bice bya Ruvungi, Rubarika ndetse no mu gace bita Gatogota. Bari mudukurikire ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi kiracyarasa mu bice bya Gatogota, Rubarika ndetse na Ruvungi, ariko kandi abarwanyi ba M23 ahanga ntago barimo kubasubiza. Nagira ngo rero twerekeze by'umwihariko aharimo kubera imirwano iyo bita imirwano bita imbona nkubone ahitwa Kaziba. Ariko kandi gato mbere kwenda twinjira kuri imirwano ya Kaziba, nagira ngo babwire ko nyuma yuko abarwanyi ba M23 intare zasarambwe bafashe agace bita Kamanyora, Gatogota ndetse na Rubarika, hari akandi gace bongeye gufata bita Roberezi. Ibi rero tugiye kugenda tubigaruka ariko ni munyemerere gato maze nsome ku mazi ubone ingaruke turambura tubabwira ibice byamaze gufatwa mu buryo budasubirwaho. Ikaze mwese. Murakoze cyane. Nyuma y'imirwano yari ikomeye cyane yasakiranyije abarwanyi ba M23 intare zasarambwe by'umwihariko n'igisirikare cy'u Burundi mu mujyi wa Kamanyora, hanyuma imirwano ikaza kwimukira mu bice bya Rubarika ndetse na Ruvungi. Imirwano kandi kuwa gatandatu kuva kuwa gatandatu tariki ya 6 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Uyu munsi turi kwa mbere ku munsi w'ejo ku cyumweru imirwano yongeye gukaza umurego. Ni imirwano kandi yongeye gukomera cyane by'umwihariko kandi ni nyuma yo gufata agace bita Rurambo, umujyi cyangwa se umujyi twavuga ko ari umujyi wuname cyangwa se ari umujyi wo mu misozi ya Uvira.
nyuma y'imirwano yarangiye cyane kandi wazarendo ingabo z'u Burundi zikijijwe n'amaguru. Ni imirwano kandi yamaze gukomera cyane hagati y'impande zombi. Amakuru rero arimo guturuka hano mu mujyi wa Uvira aragaragaza ko inyeshyamba zinjiye muri Rurambo nyuma yo kwambuka uruzi rwa Ruvubu. Amakuru rero by'umwihariko kandi dufite hano ku isimbi ryacu aragaragaza ko umupaka wa teritwari ya Uvira ndetse na Warungu mu misozi miremire Rurambo ndetse na Kaya ari agace kamwe, by'umwihariko agace k'ingenzi. Ni imijyi kandi twavuga ko ari imijyi y'ingenzi kuba abarwanyi ba M23 bakwinjira mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira rero uri mu kaga gakomeye cyane. Abaturage bahungiye mu mujyi wa Uvira by'umwihariko baturutse mu bice bigiye bitandukanye, yaba muri Gatogota, Ruvungi, Rubarika ndetse na Kamanyora, baravuga ko batewe inkeke cyangwa se bafite ubwoba yuko baba bagiye guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero amakuru ingenzi rero aravuga ko imirwano kandi ikomeje gusakiranya abarwanyi ba M23 Ineza Salamwe ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC icy'u Burundi mu gace bita Ironge. Hanyuma rero ni imirwano kandi twavuga ko societe civile irimo kuvuga ko ari imirwano ikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zirimo kurasa ku buryo bukomeye ku barwanyi ba M23 twirwaneho MLDP. Hanyuma rero abarwanyi ba M23 barimo kuvuga ko nta gusubira inyuma, dore ko by'umwihariko mu gace bita Kabembe Butuzi. Andi makuru rero aravuga ko kuva ku itariki ya 6 itariki ya 7 ahangaha habereye imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano kandi twavuga ko ari imirwano ikomeje kubera mu gace bita Kabembe, Burumbwa ndetse na Buhumba werekeza neza mu gace bita Ntagereka. Ni imirwano kandi twavuga ko ari imirwano ikomeje kubera by'umwihariko muri sheferi bita Bafuriru na Kaziba rero yo imirwano imeze nabi. Ni imirwano kandi ikomeje kugenda yerekeza mu bice twavuga ko mu misozi miremire nk'imisozi twita Mitimbiri. Bane budukurikiye muri abasa, ni imirwano twavuga ko ari imirwano imaze iminsi. Nyuma ya Rurambo rero ubu tuvugana imirwano irimo kubera hafi y'agace bita Mukono, utundi duce tugiye dutandukanye mu misozi miremire ya Uvira iyo kure. Bane mudukurikiye ni ibirometero 85 uvuye rwagati hano muri Kamanyora. Amakuru ingenzi rero akavuga ko ubu tuvugana ingabo za leta ya Congo FARDC iz'u Burundi nabo barimo gufatikanya. Ubu tuvugana imirwano irimo kubera mu kibaya cya Ruzizi. Abatuye mu midugudu myinshi rero yo muri iki kibaya barimo guhunga berekeza mu mujyi wa Uvira. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane kandi yasakiranyije abarwanyi ba M23 mu buryo bwa sharing mu mujyi wa Kamanyora. Hanyuma rero mu mujyi wa Uvira haravugwamo inkuru ikomeye cyane. Nyuma y'ifatwa ry'agace bita Ruberezi, nyuma yuko abarwanyi ba M23 bafashe agace bita Ruberezi. Imbere yanjye ndimo ndabona amafoto y'abagabo bagera kuri 3 bakubiswe ku buryo bukomeye. Bakubiswe mu mutwe, babyimbaganye kandi bahambiriye inyuma. Bari mudukurikiye rero ubu tuvuga. Imbere yanjye ndimo ndabona amafoto agera kuri 3 cyangwa se amafoto agizwe n'abantu bagera kuri 3. Umusirikare cyangwa se uhagarariye Sokora ya 2 by'umwihariko muri Kivu Amajyepfo aravuga ko bafashe intasi zigera kuri 3 by'umwihariko z'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe.
ni ku cyumweru tariki ya 7 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 nibwo umuyobozi Liyetona Mbuyi Karungi Rigani umuvugizi wa operasiyo Sokora ya 2 muri Kivu y'Amajyepfo yongeye kugaragaza ko hari abatawe muri yombi bagera kuri 3 bakaba bakekwaho kuba intasi z'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe. Ni nyuma rero y'imirwano ikomeye cyane ikomeje gusakiranya igisirikare cya leta ya Kongo FARDC icyo Burundi abacancuro b'abazungu FDLR ndetse nabo bagiye bafatanya by'umwariko mu misozi miremire ya Fizi ndetse na Uvira. Amakuru rero arimo kungeraho aho nibereye. Amakuru rero aravuga ko abagera kuri 3 batawe muri yombi bakoreraga muri kariya gace by'umwariko. Amakuru rero akavuga ko abangaba bafatiwe ahitwa Iruvungi. Uyu muvugizi akaba avuga ko aba batawe muri yombi n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakoranaga n'umwanzi kandi biteguye kubazwa icyo ari cyo cyose kugira ngo bamenye imigambi y'umwanzi. N'amakuru rero arimo kugaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyataye muri yombi abagera kuri 3. Nyuma yuko kandi bigaragaye ko muri Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kugenda habera imirwano, kandi nyuma yuko nababwiye ko ku munsi w'ejo indege z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC zo mu bwoko bwa drone ziriwe zirasa muri zone Masisi. Nkuko rero amakuru arimo kugenda atugeraho muri aka kanya, ibisasu bikomeje kwitura by'umwariko mu bice byo muri teritwari ya Masisi, ariko kandi ni mu gace kagabanya teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Warikare. Ariko kandi amakuru ingenzi akavuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirimo kuvuga ko cyongeye kugaba ibitero bikomeye cyane bifashishije indege zo mu bwoko bw'amadrone nyuma yo kurasa ibyo birindiro bya Kahongore, umusozi ureba umujyi wa Masisi ndetse n'ibirindiro biri hafi y'ibi birindiro. Nkuko amakuru arimo kugenda abigaragaza muri teritwari ya Masisi, FARDC yanateye kandi ibisasu bikomeye cyane mu gace bita Bukombo hagati ya Masisi ndetse na santere ya Nyabyondo. N'amakuru kandi turakomeza kugenda dukurikirana, turakomeza kugenda tuyabagezaho 5 kuri 5. Nanone kandi andi makuru arimo kugenda agaragaza ko abamayimayi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na n'ubu baracyarwanira muri Maniema by'umwihariko mu gace bita Rubutu muri Kivu y'Amajyepfo kuva kuwa 6 tariki ya 6 kwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Imirwano yongeye kubura cyane ku buryo bukomeye muri Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano kandi twavuga ko muri teritwari ya Masisi habaye imirwano muri kara gace Murantunga. Muri Rubutu habaye imirwano ikomeye cyane yasakiranyije abamayimayi Simba ndetse na General Bukuwi ahitwa Rubutu mu ntara ya Maniema. Nkuko rero amakuru arimo guturuka muri bira bice aragaragaza ko impande zombi zikomeje kugenda zihangana ku buryo bukomeye. Ariko kandi ubu tuvugana imirwano ikomeje kugenda ibera by'umwariko hariya ahitwa Rubutu. Ni imirwano bivugwa ko ari imirwano yubuye cyane ku buryo bukomeye nyuma yo kutumvikana hagati y'abamayimayi ndetse na FARDC ahitwa ndetse bitwara by'umwariko ubuzima bw'abaturage. Abaturage rero barimo kugenda bahunga by'umwariko n'abaturage baturuka mu bice bigiye bitandukanye ku muhanda bita Roso Rubutu, bice bigiye bitandukanye by'umwariko ahitwa za Tingitingi Murengere. Hanga harimo kugenda habera imirwano ndetse no mu gace bita Amisi, ngira ngo abantu murazi aka gace. Nanone kandi tuvuye kuri ayo makuru by'umwariko turimo kwihuta, nagira ngo mbabwire ko hari amakuru arimo kugaragaza ko imirwano ikomeje kugenda isakiranya abarwanyi ba M23. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ingabo z'u Burundi zanarakaye cyane kandi zirimo kuvuga ko aba barwanyi batagomba gufata umujyi wa Uvira, niyo bawufata bazahasiga ubuzima ari benshi. Igisirikare cy'u Burundi bana mudukurikirero kuva kuwa 6 tariki ya 6 kwezi kwa 12 umwaka wa 2025
ngira ngo imirwano murabizi ko kuva ku itariki ya mbere umujyi wa Kamanyora imirwano yari ikomeye cyane. Hanyuma rero nababwiye ko ku munsi w'ejo hafashwe intasi ebyiri mu mujyi wa Kamanyora, ariko kandi hari abandi batatu bacakiwe mu mujyi wa Kamanyora, bose bakaba barimo gukora ubutasi. Kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya gatandatu imirwano yongeye gukomera cyane. Amakuru rero aturuka by'umwihariko mu gace kegera umujyi wa Uvira, imirwano ikomeje kugenda ikomera cyane. Amakuru aturuka mu gace karimo kuberamo imirwano mu gace by'umwihariko bita Rurambo. Rurambo yarangije kubatomba. Imirwano bavuga ko irimo kwegera neza umujyi wa Uvira no gufata agace bita Isi. Baramudukurikira muri amasaha. Imirwano muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko ahitwa mu Minembwe, imirwano irakomeye cyane. Mu gihe imirwano ikomeye cyane mu Minembwe, kandi mu gihe abarwanyi batwirwanaho MRDP barimo kuvuga ko bahanuye indege yo mu bwoko bwa kajugujugu yari yajengereje ibice byo mu Mikarati mu cyo hagati ndetse n'ahandi henshi yagiye atandukanye. Infantry yatatse twirwanaho MRDP hano mu Minembwe, nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abisobanura. Bisobanuye ikirere umujyi wa Uvira, abarwanyi ba M23 Intare za Sarambwe baragenda bawegere neza, ariko bari bwirinde kwinjiramo kubera ko baramutse binjiye mu mujyi wa Uvira ingabo ziri hano mu Minembwe zabamerera nabi. Reka rero mbashimire mwese bari mwese mudukurikiyemo n'amasaha, ariko kandi mukomeze gukurikira ibiganiro byacu hano ku Isimbi ryacu. Turahabaye turimo gukurikirana akantu ku kane ku bikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Asantene sana.